ama zahmetin anlamı. Buna bir üstüne çıktım. Buna plitalar. Bu yer şu lesinse kete turgan yer. Plitalar. Bu kolonna kete turgan yer muna o yer. Buna o iki plitani bunday lom menen жылдырса болот. Өткөндө кран жылдыра койду ошондо. Муну о жердин колоннасы менен кетет да, бери ошондо бияка жылганда. Муну тешик жабылып калат ошондо. Бияктын колоннасы болсо туура эле мындай кетип атат мына. Мындай кеткен жер бул колонна. Мындай кеткен жер. İmamçılıktın üstü jabılı elek. Oldu şol.